godinama slušam od svojih studenta, tačnije od osnivanja festivala pre 6 godina, slušam od svojih studenta kako je ovde fantastično. I nekoliko puta do sada sam dobila poziv da i ja prisustvujem ovom festivalu u raznim funkcijama, ali se nekako desilo da sam bila zauzeta i da nisam mogla taj poziv da prihvatim. Ove godine, međutim, više nisam mogla da odolim i morala sam da dođem da vidim kako je to ovde fantastično. I zaista ono što čini ovaj festival posebnim u odnosu na sve, eto, usuđujem se da kažem sve druge, je upravo to što je posvećen pre svega glumcima, kao što mu kaže i samo ime, u čast je jednog velikog glumca, a zatim pre svega mladim glumcima, što je zaista izuzetno posebno i, kao što oni kažu, fantastično. I videli smo sada sa ovom novom koncepcijom, još jednom dodatnom, da promoviše mlade trupe glumačke, ne samo glumce, nego i mlade trupe i produkciju, koliko ima podršku svoje publike ovde u Priboju, a ja mislim da bi takvu podršku imalo i na svakom drugom mestu. Hvala vam što ste osnovali ovaj festival.